Molim vas da mi se ukratko predstavite, ime i prezime, završena škola i navedite radno iskustvo ako ga imate. Zovem se Antonio Božić, imam završenu školu za profesionalnog vozača u Rijeci i nemam radnog iskustva jer nikad nisam u životu imao prije prilike voziti kamion ili tako nešto raditi na njemu. I prijavili ste se za radno mjesto vozača, recite nam zašto ste zainteresirani za rad u našem preduzeću. Zainteresiran sam zbog toga što sam na internetu vidio vaše kamione, dobri su, lijepi su, sviđaju mi se i pitao sam neke određene ljude koji znaju vašu firmu, ali ne rade kod vas. Kažu da ste dobar gazda, da dajete plaću na vrijeme i da je sve uredno, tako da mi se taj način sviđa. I prijavilo se dosta kandidata, ne tražimo osobu s radnim iskustvom, ali nam je važno da nam ukratko iskažete svoje jake strane, vaše kompetencije, najveća dostignuća, možda nešto želite posebno naglasiti, a bilo bi nam korisno znati. Jaka strana mi je što se ne bunim za bilo kakav posao, odradit ću sve kako spada i odradit ću sve kako treba, bez jednog problema i nikad se ne žalim na ništa i volim napraviti sve uredno i sve u najmanjem kratkom mogućem roku. I svaki kamion gledam kao da je moj, čistim ga, perem ga iznutra, izvana, nisam nemaran, volim urednost. I što se tiče toga, baš sam po tom pitanju što se tiče dobar. Jer ne volim da kamion izgleda kao da je ne znam ni ja šta. I svakodnevno ćete surađivati s drugim ljudima. Kakvi ste u timskom radu, jeste li komunikativni? Komunikativan jesam sa određenim ljudima koji mi sjednu na prvu, koji mi se odmah svide na prvu, ako mi se ne svide neću s njima imati neki odnos, imat ću samo ćemo biti u kontaktu vezano za posao, ali nikad s njima neću ići u prijateljski odnos i to. Znači ako mi se svide, bit ću s njima i pristojan i sve, mislim pristojan sam ja i ovako, samo ako mi neki ljudi ne sjednu kako treba na prvu, neću s njima imati baš neku komunikaciju. A ako mi se neki svide na prvu, to je onda već neka druga priča, onda s njima mogu biti prijatelji, pričat ne samo o poslu, nego i o svemu. Da ste vi poslodavac, koje biste 3 ključne osobine tražili od kandidata i zašto? Pa tražio bi da je sposoban za taj posao, da je normalan u glavi, da ne odbija poslove, da ne kasni na posao i da nije nemaran. I tražio bi od njega jednostavno da je normalan u svemu, da ima normalnu komunikaciju sa šefovima, špediterima, s drugim kolegama u firmi i da mu ništa nije teško i da će sve odraditi kako treba i u najmanjem mogućem roku i da će biti dobar i da se neće žaliti na ništa.